Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, les lots, tous en amont, sur les Béléa Koloba et surtout Makamba Kachawa. Donc, il fallait tous en mettre Ninja à la moins 10 minutes. Moi, il y a selon ma commande, les cas qui n'ont pas challenge Joe Redman na porte Moufuna. Bazanandela, mais YouTube ou c'est ta place. Ça, c'est la télévision. Maintenant, je suis en train de passer direct à la TV de Nazawa, na Sky 711. Si vous voyez Nanda, vous mettez 711 au monde, on a la TV Mbalamo. YouTube et Zoleka et Kota. Mais ils ont une chaîne à TV. Donc, au monde, on a eu le long de monde, peut-être à Kansabo. De toutes les façons, la Sabino n'attendant non zélé, la Sabino image yo ya combat au les cas qui dernièrement à l'attendant nazela aya comme ça to betama seulement miki ata 10 minutes mo bon sima na zone la bino after those video. Thank you. Gorchard. Ninja, ninja, moto epela. Ninja, ninja, moto epela. Ninja, ninja, moto epela. Ninja, ninja, moto epela. Oh, tombola maboko doloba Maître ninja, Maître ninja, Maître ninja, Maître ninja, Maître Maki na Londres, Maître Blaise na Londres, Maître Maipai na Londres. Maître ninja, Maître ninja, Maître ninja, Maître ninja, 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 moto epela. Ninja, ninja, moto epela. Ninja, ninja, moto epela. Ninja, ninja, moto epela. Oh, elombe mobali ya telema na ngui makasi na nzoto aforma ba maître na kata Kinshasa biso tuto yebi lelo leo akei kobunda libanda ya mboka okaka tombola bendele ya Kongo mboka bakoko ba papa na ba mama to soutenir maître ninja atombola bendele ya Kongo mboka kende lokoyaka to sangana elongo tupesa maître ninja maboko atombola bendele ya Kongo mboka bakoko oh tokanga lisusu Maître ninja, oh tokanga makasi Maître ninja, tokanga makasi yoloba Maître ninja, tokanga makasi Maître ninja, Maître chinois Kilo Matiti, restaurant la congolaise à Londres. Maître Sefi, meneur du ring, champion Simagoula aux États-Unis, Guy Badjo aux États-Unis. Maître ninja fikatenda Maître ninja fikatenda Georges Kabongo aux États-Unis. Maître Makasi Keva, Big Papa, les managers Maître Raja à Londres. Maître ninja fikatenda Maître ninja fikatenda Imomat na Londres. Coach Mascot. Maître Frank Pindakai. Merlin na Londres. Maître ninja fikatenda Maître ninja fikatenda kitoko lingana ya solo alleluya toko mona ke mona yawe soki toko lingana ya solo alleluya toko mona ke mona yawe kembo kembo kembo
frontières. Full boss, Gadjogo. Choisis Pio Black King. Soki tokolingana ya solo, Alléluia, tokomona nkembo na Yawe. Soki tokolingana ya solo, Alléluia, tokomona nkembo na Yawe. Kembo kembo, 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 tokomona nkembo na Yawe. David Toupa, le fils du maître. Hi there. Welcome to Congo and British Wrestling. I'm Big Papa T. Subscribe to this channel and keep watching to Congo Wrestling. This is the moment. We've got some fantastic clips. We are going to show you about this fight, a rampage between Ninja Sikatenda, the Congolese one who came from the DRC, and Ian Joey Redman, a British wrestler and former WWE. They went on the rampage, like I said. I'll not be alone for this comment. Me, I'm Guy Momad for the French version. I've got also for this special moment on this channel, Phil Power for the English speakers. Well, thank you very much, Guy, for that great introduction. We're going to pick up from where we left off last time. And as you can see, the highlights, we saw some absolutely fantastic wrestling action at the press conference, but it resulted in the winner being the Ninja. The win was awarded to the Ninja, but as you can see, all pandemonium broke loose as Joel Redman decided to blindside the Ninja as he wasn't happy with the decision, but also the British Wrestling Board of Control was certainly not happy with the decision, and it was my decision that they were disappointed. Watch this and watch what hell is going to break loose now because of this announcement. In news from British Wrestling, the Congo got a huge win over a British wrestling star this weekend just gone. However, a move was made in the match which is not legal. I've been informed that the investigation is underway. The decision that could be reversed, the referee of this contest could lose his license and be suspended. Keep your eyes wide open to the news. I'm very disappointed with the decision being reversed. This has now led to Big Papa T and the Congo wrestling team travelling to Bournemouth just to jump the ring on Joel Redman. I don't think you understand who we are. We are the Congolese wrestler and fighter, the best in the world. This unfortunate situation really is starting to heat up. Huge rivalry is building. Joel Redman is not impressed. The Ninja is not impressed. But I'm caught in the middle of this, so I'm going to hand you over to Guy now for his commentary. For the return fight, the question that many people are asking, those British wrestlers who are traveling to Congo are going to go back alive or not? Voilà donc, c'est un défi, le combat retour annoncé, comme nous le disons, va voir une forte délégation de catcheurs britanniques qui vont donc prendre le vol de Londres, plus précisément à Heathrow, l'un des grands aéroports en Grande-Bretagne, pour atteindre Kinshasa, plus précisément à l'aéroport d'Angeli. Et la question que nous posons, vont-ils rentrer vivants ici, à Londres, en Angleterre, par rapport aux défis qui les attendent, notamment avec c'est que les athlètes congolais, commençant par Maître Ninja Sikatende, est en train de promettre à son adversaire qu'il enverra de toutes les couleurs au Congo
la terre de ses ancêtres, après qu'il ait battu ici à Londres. Et voilà donc, le rendez-vous est pris pour le combat retour à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Voilà donc, chers téléspectateurs, la fédération WWA en Angleterre vous invite ou vous convie à ce grand gala de combat ici à Londres. Voilà. When Joe Redman come to Congo, we'll teach him a lesson. We will be back. Hey guys, make sure you get your tickets for Sunday, October the 29th at the Oxtor Sports Park. Super Clash 5. Get ready, Gloucester. October 29th, Super Clash 5, coming from Gloucester, my hometown, the Alpha Male's hometown. It's Yestin Reese versus the veteran Jack Vaughan. Now Jack, I saw your video, I saw you'd done a little bit of research, and you found out I'm 190 centimetres tall and 114 kg. What you couldn't do is the simple maths, just like every other American that comes over here, to work out that I'm 6'4" and I'm 251 pounds. Your research also didn't tell you that I'm the best heavyweight in Britain. In fact, I'm the best heavyweight in Europe. So, you want to come over here and make a name for yourself, or you're going against the best heavyweight? So, bring your OVW title if you fancy losing it. I'll see you on the 29th of October. Philip Power and Joe, you two, you finish in Congo. We'll finish you in Congo. That's point right now. We still have 5 minutes left. Come on, big boy. See you in Kinshasa, see you in Congo. I want to see in Congo to fight with him in Congo. Okay? Let's see in Kinshasa. We're going to have to get here and fight me right now. Kinshasa. Kinshasa. Phil Powers is going to get on a plane. We're going to fly to the Congo. And I'm going to beat your ass all over the Congo, pal. And I'm going to take that nice shiny belt of yours and bring it right back to Bournemouth. Big Papa T, I have known you on a personal level for the best part of 30 years now. And I would like to put you in the category of being somebody in the wrestling business I would class as a friend. However, it's no secret in this world of wrestling that friends are very hard to come by and they're very, very easy to fall out with. I don't want this to happen in our situation, Papa T, because you're somebody that I would rather have as an ally than an enemy, and I know you would much rather have me as an ally than an enemy. But if it comes down to it, I'm gonna be honest with you, Joel Redman will destroy the Ninja in the Congo, and every single British wrestler that flies out to the Congo, which there's quite a list of talent that is going to be going out there, will destroy all of your talent without a shadow of a doubt. We will annihilate every single Congolese wrestler 1, 2, 3 on the map, because where you guys have got your brawn and you do your nasty tactics and you do your stuff with your chickens and your fire and your throwing and your steel chains, we've got very, very good brain power and we've got very good scientific wrestling skill in the ring. So watch yourself and don't estimate us, because the Brits are coming to the Congo. Also, I've asked for the Ninja to make a video to make a statement in which he hasn't sent anything. However, another one of your guys, Raja, sent this clip back before we go. Is this the Ninja? Isn't this the Ninja? What's going on? Because we want to hear from the Ninja. To be continued is all I... Soki tokolingana ya solo, hallelujah, tokomona kembo na Yahweh. Tolingana ya solo, tokomona kembo ya Nzambe. Tala biloko yango. Ninja alongoli ba Congolais soni. Ninja
Donc lelo na TV en Angleterre tout le monde hein. Donc drapeau ya Congo est telemi partout na bonne batma moni que no ba Congolais pe bazana ba katchera solo. Alors match retour na osenga. Donc vraiment chef de l'état bocha maboko. Toujours kaka cause Ramakota le colonel Kiki. Donc yé mutasala ba makambo nyuso te de lozo mona ba anglais ba katchera anglais. Bazane sengo lelo ba kobi menana sentiment ba donc pour ça OK na Congo parce que ba o ba kendaka. Donc malgré quand tu le que moi déception là qui côté organisation que non des bako ça biso na ba stade 20 mais tout mais bien accueilli, bien sécurisé donc bazala qui na et sengozo mona ba témoignage a bien pesa miti na fédération anglaise awa. Bandimi que non Congo do ba ibi penda ko yamba bato. Ozo ba anglais d'autres ça awa to la délégation est belle to okende. Donc bazana plaisir donc ne babang sa kutu bato ke ote bo kende kuna te danger pana bango ba ebi ke zate parce que ba kindaki bazala ki bien accueilli, bien reçu et bien encadré toujours kaka na zolo ba Ramakota donc asala Ramakota surtout colonel Kiki en tout cas bravo à toi. Tala boulot colonel Kiki a sali chef de l'état donc batu bango ko nommé bango pena ba général pena. Donc général le besoin pena général colonel qui t'a commis général parce que makambo a sala kutu na kuku pona bolamu ya Congo wana sala ki wana oza président déjà ba sera bakal ba FCC cash wana bazo bunda na meya longola soni ya sport colonel qui kala longola soni na sport mais to lobela ngote mais c'est comme moment yango faut to lobela ti pour so to lobite bo yeba ndenge nini qui va catcher na biso do kena ki sasa mutacha bango les colonel Kiki faut to lobat so to lobite boko yeba ndenge nini les peut-être il faut to loba balobi que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole on a loba ya Nzambe parole à moto si qu'on a loba parole nanga pasteur bienvenue c'est que le colonel Kiki a fait pour nous na ba catcher anglais o ba kena ki sasa et boti mbuma toute fédération mobima na kati na Angleterre ba comment ne sengo. Toute fédération mobimanakati en Angleterre bazondi makendenge za na Congo donc batu baza bien accueillis so bakekuna bien sécurisé basoda bazaki partout ba ocha ba athlète na biso à l'aise bien on azolo bake il faut to loba bolamu ya mutu baloba rango ko témoigner bolamu za bien Bible zo ba biso to za la reconnaissance Bible ezo ko obligé d'être reconnaissant Bible bi soyez reconnaissant c'est une obligation. Moi, je suis reconnaissant de ce que le colonel qui a fait. Si on est reconnaissant, il faut tout le na moment on répète tout le bel na lobela na loba na lobate na mon ande na kwa ko loba pété parce que bon asali na sala bolamu mais sikoyo esali que non ba catcher na biso tang ninja za na noir ndezawa on m'a appris kaza déjà awa mais donc moyen souté parce que na tika na tamuki awa donc il faut apprendre que biso na pote za mamale. Et puis si aux agis télévision na tika moi ta parce que comme kota Wembley yawa na tika moi ta la seba image so ba na ta impose na ba ko kota to sala tama quelques minutes mais déjà na koti déjà que d'autres télé malicieux c'était aux TV donc to continuer à ndengwana donc ezaka ba leçon o to reprendre na biso ba congolais to za bato ya temps timing bangle ba time is money donc temps isa ba masolo de na pesa kitana na ba na ba 12h30 kutu mais ba comme bon eza ba leçon ba zo ko apprendre biso na poto za likambo temps donc temps is temps donc na ko ça sur autre maté donc nazo continuer na bike donc makamutu lelo soli banglais bazane sengo ba katcher anglais bazane sengo c'est grâce à Ramakota colonel Kiki na bolamu ya sala na ndenge assista ba katcher anglais na ndenge abimisa mbongo na ye achama kamuno so afuta bango na lobambonga deuxième combat o babundate mais afuta bango abino ba passer vous avez beaucoup dépensé banini tikanga mo na en charge asala bango bolamu tokena tosika bango pe na repos bazonga bien bazonga na témoignage yango bomoni na bileli ndenge banglais bazane sengo ndenge banglais bazozela bakende na kisasa pona ba combat retour mais liboso ekoko salama te mboko batala ni na liste ya rouge oh ba bokende te mais lolo mona diko fédération Angleterre oh eza fédération ya soki ya mboka nini te na Angleterre grande puissance fédération Angleterre andimi ke ba katcher na bango bakende ko bunda na Congo donc yango na donongo senga la chef de l'état kangela biso pena stade
stade à 20 mai allez to kene peut-être Lubumbashi ba bunda pena na stade parce que tozo mema ba kachera poto ya bendele ya solo ninja déjà défendre na ndinga bien ba moni pena que non aza pena capable un bon athlète ninja oza osepela tale le toko le belo na kati na ba TV wa ezama sécurité ba moni ba image na yo malgré un retard mais donc c'est bon déjà. On parle de toi ici, donc on tient pena caché, donc ninja ça peut mériter pena assistance, donc azo mériter pena donc tant azo kitanaki, donc ya on kitane liboso tant on kitabo ya pena kitoko, donc bien, asali masola bien, donc un homme zomona pena un homme intégré, un homme calme, alakisi bokasi na alakisi bolamu na ye mwana malamu, ninja sikatenda mwana malamu, ndeka na zolo batifo bochaka na matoyi na biboyeba, toujours kakara makota. Le colonel Kiki, c'est grâce na ye nde moni ba makambo te fungami banzele fungami Ramakota asala na gouvernement te un militaire colonel normal colonel azaka pona bolingo ya ekolo soki asala ki biloko azaka pona bolingo ya ekolo soki asala ki biloko azaka non pona mboka na biso et que na témoignage à bien te bozo mona un vrai soldat d'ailleurs na ba keno ba soldat baza bato okutu ya kopesa ba engagement kutu basoda ba bato repesa ba engagement parce que soda asala makambo pona ko honorer ekolo na ye makambo o colonel Kita sala ezaki pona ko honorer mboka na ye Congo alingaki mboka eke na témoignage ya bien te alingaki mboka eyokisa masoni tena à travers ba kachoro ba yaki na ba étranger les sous alingaki mboka eke na témoignage ya bien yango il a fait tout que mboka ezala bien à sécuriser ba kachero. Donc Ramakota ndenge na lobi a pena donc colonel Kiki en tout cas président Félix batu pena osunga bango wana batu pena ko matsa ba grade bango wana parce que lorsqu'il a fait ça tolobate depuis 2019 combien 4 ans déjà natika la kolobate natika la pe osé l'autre ce qui na lobby c'est parce que ninja sikatenda ne to sala ki ba planning nenga za sur terrain il fallait car non ba bunda komba moko na kati na Angleterre parce que Banglais awa déjà na wabike bakoma na esengo ya okende ko bunda na Congo tout se pelisa bangote nous souvent ezaka na cadre ba campagne ezaka na cadre ba campagne ke banglais bake babundi na stade nous ezaka na cadre de campagne ya président parce que biso nous avons besoin que Fachi réussir na ye azwa demanda na ye parce que le Congo n'est pas le Gabon makambo leki na Gabon ekoleka na Congo te parce que Fachi asali premier mandat. Le deuxième mandat est constitutionnel, azana droit nango, azo briguer troisième mandat te, le quoi azana droit deuxième mandat, tout ce que les chances ça la deuxième mandat naé, asa la normal parce que on ne peut pas ko bongisa mboka le la Congo na mandat 5 ans et puis 5 ans au bota non ba contre-attaque au azwa. Donc yango na comme na suka, lelo na 22h na live sous awa na on les en direct sur na YouTube pour na ko te ya kaka na banda enseignement sika. Donc le monde est en flamme. Bolandanga il y a 22h. Donc enseignement c'est que le monde est en flamme. Comment est-ce que le monde de makambo belezo le kamabe boyo kanga na TV donc na rotea wana zaka ma Bible ma kamanzambe. God bless you, thank you, bye bye.